Drži kameru. Ne mene nas sad sad. Da, čovjek sad ja. Da plaća go dok malo snimem i njemu. Ajde, dok je krenulo snimati. Može kasnije, može kasnije, ajde. Šta ima ljudi? Dobro je kako je? Ja sam Paša ga. Nije Paša ga Burgić, nije. Kad pripraje god crvenu, ovo privati. Crvenu onda je. Da ti pobije gulaš. Ja ne smijem, ja sam presom da dođu. Znači, uzet ću suha. Eno, ja se vodio sam, ovdje ima dvoje vrelih liča ako hoćeš šta staviti. Ima rakije, donio sam... Ima rakije, dobi, a neko ne pije ona. A ima rakija je sam taka. Rakija je medicina, sam za ljude stare. Znaš šta, ja imam uvijek od 300 do 500 litara. Ali sad ne smijem piti. Šta spericu? Pito nama zamotaj. Za lijeka. Ali ima 4 mjeseca, rekao mi doktor, taj glavni gore načelnik, Begović kaže, ti si na vrijeme.